V nekaj minulih pridigah, par stvari mu omenil, smo poslušali, kako pomembno je, ko pazimo na svoje življenje, ker ne vemo, da je konec. Tudi prejšnjo sredo, da smo bili tu zbrani na molitvo, je brat Viktor Gučo oziroma večkrat omenil te čase, v katerih živimo, in pa tudi umiranje ljudi, tudi omenil, kako se on poslovil, oziroma kako se je njegova žena poslovila od njega. In za nekatere je smrt nekaj strašnega. In da so mene gnes pitali, odkud je mogoče, da to pol poheci prav o smrti. Ne, delno mu se tudi tega doteknil, ampak še en gučati o nekom drugom. Ampak znate, smrt je del našega življenja. Tako je rojstvo, je šolanje, je poroka, služba, tako dole, na dosta stvari leko mi vplivamo, dosta stvari se leko izberemo, to da nišče se ne mre izbrati dneva svojega konca. Kajti to je prepuščeno našemu Gospodu. In beseda, štero sem si izbral za te den, Psalm 90:12, zelo kratke vode, ne dosta vrstic. Tako nam daj spoznati štetje naših dni, da pridemo do srčne modrosti. Gospod dragi, hvala ti za to kratko vrstico. Gospod dragi, za vsebino, ki jo ti zapisali. Gospod dragi, prosim te tudi te čas, da bomo razmišljali o njej. Daj, da boš nam ti gučo po tvoje besede. Amen. Jaz bi nam vsem postavil eno vprašanje, kaj ostaja? Ko ostane? Ko ostane za nami, da se mi poslovimo iz tega sveta? Pogledajmo na Jezusa. Ko je ostalo za njim, da je odišel z tega sveta? Materialno gledano zelo malo. Njegovi dediči so ne imeli problemov, što da je kaj dobo, ostalo je par kosov oblačila,
Ostalno je plašč, od katerega so žrebali, kar je bilo že vnaprej napovedano. Ampak za njim je ostalo nekaj drugega. 11 tesnih sodelavcev in ostalo je približno 500 vernikov, štere je on vlagal. Poleg toga je ostalo še dosta zahvalnih ljudi, šterim je Jezus pomagal. Jezus je svoje življenje vlagal, ali mogoče bolj razumel, investiral v ljudi. In ko je ostalo za vse nas tudi, pa so posledice njegove enkratne žrtve na križi. Štero leko doživiš ti in ges. In s tem je Jezus ostano blagoslov za celoten svet. In da se mi postavljamo vprašanje, ko ostaja, ne mislim na tiste besede, štere mi poslušamo o pogrebih ljudi, da ga hvalijo, tudi na to, kakšen dober vtis če jim opustiti pri ljudeh, ampak na veliko več. Kje ali ko so tvoje sledi blagoslova, ki ostajajo za tjov? Ko ostane, ali pa bolje Bog še povedano, ko obstane pred Bogom. To vprašanje vseeno zelo resno postavljam. Ko ostaja za nami, da mi to zemljo zapustimo? Ko ostane, da ti mrgiš? Ko je tisto, ko se hitro ne pozabi? Včasih, da listamo ali pa slučajno najdemo kakšne stare družinske albume in izgledamo stare slike naših prednikov, se spomnimo ništerih dogodkov. Moje spomine, kot to osebno vsake leko na sebe misli, na mojega dedeka Lipota, ker z njim sem doma živel v dome, so predvsem to, da me je dostakrat vzel v svojo krilo, tam v kauti prstole, pa sva gledala tisto rdečo Biblijo za slikame. Te kasneje mi je štel z prekmurske Biblije, tisto je imel plavi žumat uvito, ni da še domalja, kar je tista Biblija. To se spominjam. Spominjam se tudi tistega njegovega slovesa, da to povem. Da je zbolel, da so prišli, da je rešilec po njega prišel, pa so ga pelali, da je postubaj, pa je pravo z Bogom, mene več ne da nazaj domov. Dobesedno, to so spomini, štere so ostali. Če bi zdaj pital mojo deco, tu sta dva starejšiva, ko znata od mojega dedeka, to mogoče, kaj jim je Lipote meje, ali pa mogoče ti pa tom kakšno zgodbo, da ne mu pito generacijo nazaj. Ko ostane, zdaj da je na drugo stran, na Bokanovo stran, tudi tom sem imel dedeka. Tom se spomnim malo več, fer je to pravo, dnes je 20 let, da smo delali prmiti, kaj je naš oče umrl. 20 let je že od toga. Spomnim se njegovi predk, ko sem duže poslušal, kot ti, njegov, se spomnite, Če je dosta krat pravo. In spomnim se toga, ko je dugi bil. Melita včasih meni pravi, včasih je toga hajdinjak že grato, dugi. Spomnim se, ko je bil včasih glosen. To so stvari, nič ne tako strošnega, ampak to ostane v spomini, mi se te stvari spomnim in leko bi našteval in za mene so to lepi spomini. Zdaj, če gledamo z druge strani materialno gledano, je za njimi najprav tok nekaj dosta ostalo. Ampak če pogledamo iz Božje perspektive in malo pomislimo, v kakšnem času so naše dedeki, babice, od vas nekateri starši, nekateri so še tu med nami, te gledam nadzajom Benkovo Micko, rasli gor, da je to bila prva generacija naše cerkve, ki so zaradi vere, štere so sprijeli v Gospoda, bili preganjane, zasramovane, štere so bili celo v zatvore za voljo toga, da so živeli v enom vojnom in pa povojnom čase, da so ne znale, kodo vitro gele, kodo se oblekle, kakšne črevi ljudjeca v šolo imeli, da so živeli v drugih časih, ampak vseeno so strajali pred našim Gospodom. Mnogim
so bili vzor, tudi non so leko. Bili so non in so non leko vzor v molitve. Jaz se znova obožujem, da čujem molitev Micke, ki še leko svoj glas digne. Spomnim se nazaj, po domače povem, princove Onuške, da je nad Zojan, tonko, ki je sedela, svoje drhteče roke tok zdignila gor, pa Gospodin molil, dokeče leko. Spomnim se nekaterih ljudi, ki so imeli meni v Gospod. In tu je te vprašanje, ko ostane človeško gledano, oziroma ko ostane pred Bogi. Poznam pa tudi zgodbe ljudi, kateri so drugače živeli. Ljudje, ki so bili, kako mi pravimo, na smrt, betežni, ki so ne znali, če gojno še dočakajo, človeško gledano povem, pa so se itak oklepali svojega imetja. Spomnim se ljudi, kateri so se pred svojo smrtjo vdali velike spomenike, gor postaviti, ki ljudje ne pozabijo, ki ne vejo, če jih deca postavijo. Spomnim se ljudi, ki so umirali v strahi, v trepete. To so ne znali, ko pa zdaj, ko se dogaja. Spomnim se pogrebov, voft. To so še bili vofte doma, ko je mrtev telo bilo še doma, ko so se doma sposodili za erbijo. Tudi vi se mogoče še spomnite. Ko ostaja za nami? To vprašanje, dragi si, mi moramo večkrat postaviti. Ne samo takrat, da umiramo, ampak na vsakem svojem meniki. Eden zelo znani človek je enkrat zapisal tok. Od konca, od cilja nazaj moraš misliti. In tu piše v vrstici 4, smo prečnili, tako nam da spoznati štetje naših dni, da pridemo do srčne modrosti. Ta vrstica vsebuje 3 pomembne točke. In sicer, kot prvo dejstvo, je tu noter v kontekstu tega vidimo, vsi mi moramo enkrat umreti. Naši dnevi so prešteti, torej bomo začeli v tej vrstici na sredini. Tako kot smo zdaj, v sredini življenja, kakole, ne vemo, da je kraj. No, mora biti zelo jasno, da bomo umrli, razen če Jezus prlej ne pride. Znamo, da teološko bomo pravilni. Vsi smo se enega dneva, se enkrat za smrtjo srečali. In to je dejstvo in skoraj nič drugega ne tako sigurno kot to. In s pomočjo medicine, znanosti, načina življenja, leko mi svoje življenje podukšamo. Tudi to se dogaja, ljudje gnezdi živijo duže, kot so prlej. Zaradi medicine in vsem to dole. Ampak od samega našega rojstva je v nas že ti kalček smrti. Mi vsi imamo, kako bi pravil, eden rok uporabe. Nezgojno sem šterc edinski pekel, pa Suzi pravi, jogurt je doj pretekel, to še leko nujcan, brez briga, jogurt je nikaj ne da. In tudi, če se ti zdaj počutiš, prosim, Herman, nikaj me, ne. Tudi, če se zdaj počutiš zelo močnega, zdravega, ampak zavedati se moraš, tvoje srce, da enega dneva nehalo biti. In vprašanje šteru je tu noter. Šteru se meni postavlja, ali si ti pripravljen na tej trenutek, ali si zdaj pripravljen, da stopiš pred Gospoda. Jaz sem razmišljal o toj predgi v tom kedni in samo po sebi to povem, v srednji leta sem noter, ne, in po sebi še mlade, skoraj več ne to povedati, ampak to sem malo bolj resno razmišljal, kar nekaj ljudi poznam, ki se jih mojih let ne včakalo. Ne vemo trenutka, ne vemo vere. Ponavadi ne še mogočati o smrti, ampak je del življenja. Je pomembno, da se tudi na to pripravljamo. In naša kultura je gratala takšna,
da to probamo zanikati. Da se zgodi, se zgodi. In spomnim se nazaj, da je Suzina stara mama umrla in Noa je bil kot dojenček, kaj 2 leta bil star. 2 leta ime še ne bilo, ne še. To ne vem več. Ampak, ko se spomnim, da ker je Noa zelo bil vezan na njegovo staro mamo, ker ga je dosta pazila, tudi boganva mama, tako dole. In da je moral, jaz sem pravil, on se mora od stare mame posloviti. In ljudje so mene, pa ne mreš, dejte malo, ne mreš, dejte malo me pokazati. Mrtvec je dobesedno sem tako. Ti sem pravil, ne, ješčen, da naj vidi, da naj pove z Bogom. Ker ne da jo več tu na zemlji videl. To so prišla cuj in gnezde in sem še idel tega prepričanja, da sem takrat tudi pravilno napravil. In gnez je tak, če se ti odločiš v celom svojem življenju, tebi ne treba videti mrtvega telesa. Spomnite se malo nazaj. Pred odprtimi škrinjami smo se slikali, ne? Koli smo pošiljali slike rodbine naših preminulih. Kako hitro se čas spreminja. V drugih državah imajo zelo drugi odnos od umiranja. Zelo bolj normalen, bi tako pravil. Daj nam spoznati. Jakob 4:14. A sploh ne veste, kaj bo jutri? Kaj je vaše življenje? Dim ste namreč, ki se za kratek čas pokaže in na to izgine. Tisti, ki si pred smrtjo zatira oči, je neumen. To se vi pa tako zelo strogo povedati. Kajti kdor živi tako, kako bi lahko večno živel na tej zemlji, tej sam sebe vara. Toda kljub teme je dejstvo in smo v tej nevarnosti, da ščemo tako živeti, kot da je bili večno. In ta Mojzesova molitev, te psalm, ktorega so prešteli, to je Mojzesova molitev, tako nam daj spoznati, daj nam jedno trezno razmišljanje, da bomo znali šteti svoje dni. Dragi moji, nam mora biti jasno, kaj je naše življenje zelo kratko. Mi smo od Božje pomoči odvisni. Odvisni smo od njegovega nauka in od toga, kaj nas on vsesko znova spomni, kaj napravimo v svojem življenju pravilne odločitve. Zakaj je to tako pomembno? Ker drugače izgubimo cilj, za koji smo rojeni, za večnost. Zato mora biti ta vrstica tudi naša molitev. Tako nam daj spoznati štete naše dni, da pridemo do modrosti. Gledajmo realnosti v oči. Spomnuje se pastorove predge pred kratkim, da je imel tudi tisti meter, pa ga je kroj rezal. Zapomnimo se, kaj je gnez prvi dan ostanka vašega življenja. Da pridemo do srčne modrosti, ali drugače povedano, da postanemo pametni. Ko to pomeni? Dobiti modro srce. In ko so pa zdaj merila modrega srca? Što je moder po merilih Jezusa, ko vas tako pitam? V Mateji 7:24 piše tako, da je to tisti, ki gradi svojo hišo na skali. Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu, ki je zidal svojo hišo na skalo. In jaz sem se 3 izvode sprintal v tej vrstic. Gledajte, to pravi slovenski standardni prevod, preudarnemu možu. Ekumenski pravi tok, podoben pametnemu možu. Hraska pa uporablja to besedo, ki je v tom psalmu tu napisana, je podoben modremu možu. Ko vidimo 3 opise ene iste vrline. Moder, pameten ali podaren človek je tisti, štere posluša Božjo besedo
in jo tudi izpolnjuje. Zida svoje življenje na tom temelju, ki je Kristus. V enem drugem tekstu tudi to piše noter, da drugo temelj nišče ne more postaviti, kot je ta, ki je že postavljen, in to je Jezus Kristus. Torej, odstranimo vsak dvom. Bodimo v vsakem trenutku zdaj pripravljeni Gospodu in zdaj imamo to svoje delo, kar pa povem, kako dosta krat pravim, živimo to, kako če zdaj pride, ali jutro Kristus, in živimo to, kako če za 100 let pride. Ampak bojmo pripravljeni na njegovo srečanje. Usmerimo se na večne vrednote. Zaklade si nabiraj v nebesi, kjer so najpodvržene zemeljskimi propade. Štejmo v Bibliji, kjer jih molj ne razjeda, kjer jih rja ne razjeda, kjer jih tatovi ne kradejo. Dobra dela, štere jih Bog odločil za nas, to so stvari, ki ostanejo. Efežanom 2:10. Njegova stvaritev smo, ustvarjen v Kristusu Jezu za dobra dela. Zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli. In da to gledamo, to Božjo resnico, potem dobijemo druga merila, druge vrednote, neke druge stvari postajajo bolj pomembne. In tvoje srce se naj loči od zemeljskih vezi. Pomisli, da nič, ko imaš, ali misliš, ko imaš, ne moreš vzeti s sebo v večnost. Vse ostane tu, to smo dosta krat že čuli. Malo si predstavljamo, če bi zdaj dosi ti tu, v cerkvi, vso svoje imetje, ki ga imaš doma, vse, ko imaš na banki, zgorelo, preminalo. Ko bi najbolje pogrešal? Malo razmislimo. Danes in gneslo prideš domov, dragi moji, daj idemo prav zavestno po kući, po stanovanju ali po dvorišči, po kmetiji in prav zavestno povemo Jezusi. Jezus, vse to, da nekega dneva ostalo tu. Hvaležen sem ti za vse, ko si mi podaril. A neščem svojega srca vezati na to. Vse pripada tebi. Geščem biti samo upravljalec tega. In pomagaj mi, kamo moder upravljalec. Dragi, vlagajmo naprej pravim v ljudi, v svojo družino, svoje sosede, sodelavce. Dela, dobra dela dobra dela puščajo za nami dosta bolje globko sled, kot pa le lepe besede. Izkoristi priložnost, štero ti Bog daje gnes in zavestno živi gnes, ker jutro, mogoče se spomnite besede Saračuka, gnes je den, gnes je Gospodov den. Dovoli Gospod, da ti on postavi prioritete, kaj ti potem do velike stvari še večje in majhne stvari še manjše z njegove perspektive. In še ena točka na svet, napravi zelo jasne priprave na tvoj odhod iz te zemlje. Modr človek to napravi. To je dosta krat nejasno gučeno, pa te se naj zgučijo. Modr človek uredi svoje življenje tu na zemlji, tudi po svoji smrti. Leko bi še naštevali, ko gradati moder, naprimer, postaviti si cilje, dolgoročne, kratkoročne, in ne obupati, če včasih časi ne grata. Neprestano se včite. Včite se tudi iz svoje preteklosti, iz svojih napak in ne delajte iste stvari. En pregovor pravi, kako ose ovire so menok na let, ne? Jaz sem sicer osla nemam, pa ne vem, če to drži, ampak včimo se iz svoje preteklosti, analizirajmo. Misli na to,
da nas Bog ne blagoslavlja samo zato, da bi bili mi blagoslovljeni, ampak predvsem zato, da smo lahko mi blagoslov. In naj ostane za nami odtis blagoslova. Jaz sem nezgojno eden odlomek dobo, sem ga dajšel slučajno na internetu. Vi ste to že znali, se mu to že zgodilo, da o čem razmišljate ali gučite, da o čem gučite, nekaj iščete na računalniku in da tiste stvari vi vrže računalnik. Jaz sem včasih zraven prestrašen. Zakaj dečki 40 z računalnikami delajo, imajo vsesko kamere doj zalepljene? Gledaj na to. Ker non-stop te nekako posluša. In gledal sem se pripravljal tudi za to predgo, na računalnike sem pisal. Te sem pa vzel telefon v roke, pa nekaj štrnckan in sem dobil eden zapis, zanimiv, sem mislil, na koncu je to prešten. 2 dni prelej sem pa zasledil tudi klip, šterega sem dal gor na BC Nuskova od Denzel Washingtona. Tudi sem niti ne iskal, niti ne tega, ampak učil tebe, kako ostane. In teh šterega sem gnes najšel tok je nej cerkvene, niti ne biblijsko povezane. Ampak je zapisala ena ženska, ki je bila fejst betežna, ampak je ozdravela in to je prepisala, če bi dobila drugo priložnost, bi si upala narediti več napak. In te piše dole tok. Na vprašanje Dalaj Lame, in zdaj v Binkušni cerkvi Dalaj Lamo citiram, ampak malo poslušajte, to je verski voditelj od budistov ali kot tega znam, što so že. In na vprašanje Dalaj Lame, kaj ga najbolj preseneča v človeškem življenju, odgovoril. Človek, ki žrtvuje zdravje, da zasluži denar. Potem žrtvuje denar za povrnitev zdravja. Toda potem ga toliko skrbi za prihodnost, da ne uživa v sedanjosti. Rezultat tega je, da človek ne živi v sedanjosti ali prihodnosti. Živi, kot da ne bo nikoli umrl in potem umre, kot da ne bi nikoli živel. In ti dole piše, res, kdaj je šlo življenje, ko ste se ukvarjali z načrtovanjem vsak dan, vsako leto in 10 let vnaprej, kako dolgo ste delali za vsak del svojega življenja, za vsako pot in za vsako stvar, ki ste jo morali odlično sestaviti, medtem ko ste upoštevali dana navodila in se obnašali po nenapisanih pravilih, da bi pravočasno izpolnili vsa pričakovanja. Mogoče se je življenje izgubilo nekje vmes, v času, po ulicah, ki ste jih prehodili, v obrazih mimoidočih, ko ste se sprehajali v roku, ki ste ga zamudili, hitreje kot kdajkoli prej, vedno prehitro, ko gre za življenje. Nekje sem prebrala zapis o 85-letni ženski, kaj bi storila, če bi dobila drugo priložnost v življenju. Če bi dobila drugo priložnost, bi si upala storiti veliko več napak. Sprostila bi se, dihala bi s polnimi pljuči, bila bi manj resna, življenje ne bi bila tako resno, tvegala bi več, potovala bi več, preplezala bi več gora in prečkala več rek, pojedla bi več sladkega, imela bi več resničnih težav in manj izmišljenih. Prepustila bi se lepšim trenutkom, v bistvu tudi ne bi potrebovali nič drugega. Živela bi v trenutku. Sem ena tistih, ki ne gre nikamor brez termometra, steklenice za toplo vodo, deževnega plašča in dežnika. Če bi imela drugo življenje, na potovanje ne bi bila obremenjena s toliko prtljage. Pogosteje bi hodila bosa po travi, pogosteje bi plesala, pogosteje bi se vozila na vrtljaku, pogosteje bi nabirala rože. Zato živite trenutku, živite zdaj. Življenje je, da se živi. Ne čaka in ne načrtuje, življenje je zdaj. Ne dovolite si, da bi se stari 60, 70, 80 let in govorili o tem, kaj bi naredili, če bi dobili drugo priložnost.
Dobila sem drugo priložnost in sem neskončno hvaležna. Torej, zdaj nimam časa, grem, pohitim, tečem. Življenje me čaka. Eden zapis, ki mi je dal, mislite. In naše življenje teče zelo, zelo hitro. Zato prosimo Gospoda, naj nam da spoznati štetje naših dni, da pridemo do srčne modrosti. In za konec bi jaz rad, zdaj jaz ne vem, kako da se videli podnapisi, je sicer podnapis v hrvaščini, večina od vas pozna Denzel Washingtona. To je eden zelo znani ameriški filmski igralec, ki pa je veren. In velikokrat ga povabijo na govore o prejemu doktoratov, diplom in tako naprej. In en takšen govor, ki ga je imel, tu piše zdaj točno ne vem, 95. leta se mi zdi, že kar leta, ali 2005. ne vem, na eni univerzi, da so podajali diplome. Tem je tudi fasciniral in je tudi eden del moje pridige, stvari, ki jih on navajal, mislim, da so tako pomembne tudi za nas. In probajte šteti napravi kmico, če ne šlo mu probali to nekako noče krejšte, če ne si pa lahko doma pogledate na BC Nuskova klip, en del sem tega gor dal. Number one, put God first. Put God first in everything you do. Everything that you think you see in me, everything that I've accomplished, everything that you think I have, and I have a few things, everything that I have is by the grace of God. Understand that. It's a gift. 40 years ago, March 27th, 1975, it was 40 years ago, just this past March, I was flunking out of college. I had a 1.7 grade point average. I hope none of you can relate. I had a 1.7 grade point average. I was sitting in my mother's beauty shop. They still call it beauty shops now? What they call it now? Yeah, I was sitting in the beauty parlor. I was sitting in my mother's beauty parlor, and I'm looking in the mirror, and I see behind me this woman under the dryer. And every time she looked up, every time I looked up, she was looking at me, just looking me in the eye. And I didn't know who she was, and I said, she said, somebody give me a pen, give me a pencil, I have a prophecy. March 27, 1975, she said, boy, you are gonna travel the world and speak to millions of people. Now mind you, I was flunked out of college. I'm thinking about joining the army. I didn't know what I was gonna do, and she's telling me I'm gonna travel the world and speak to millions of people. Well, I have traveled the world, and I have spoke to millions of people. But that's not the most important thing, the success that I had. The most important thing is that what she taught me and what she told me that day has stayed with me since. I've been protected, I've been directed, I've been corrected. I've kept God in my life, and it's kept me humble. I didn't always stick with him, but he always stuck with me. So stick with him in everything you do. If you think you want to do what you think I've done, then do what I've done and stick with God. Number two, fail big. That's right. Fail big. Today's the beginning of the rest of your life, and it can be very frightening. It's a new world out there. It's a mean world out there, and you only live once. So do what you feel passionate about. Take chances professionally. Don't be afraid to fail. There's an old IQ test, was 9 dots, and you had to draw 5 lines with a pencil within these 9 dots without lifting the pencil. The only way to do it was to go outside the box. So don't be afraid to go outside the box. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams, and they ultimately fuel disappointment.
So have dreams, but have goals. Life goals, yearly goals, monthly goals, daily goals. I try to give myself a goal every day. Sometimes it's just to not curse somebody out. Simple goals, but have goals. And understand that to achieve these goals, you must apply discipline and consistency. In order to achieve your goals, you must apply discipline, which you've already done, and consistency every day, not just on Tuesday and miss a few days. You have to work at it every day. You have to plan every day. You've heard the saying, we don't plan to fail, we fail to plan. Hard work works. Working really hard is what successful people do. And in this text, tweet, twerk world that you've grown up in, remember, just because you're doing a lot more doesn't mean you're getting a lot more done. Remember that. Just because you're doing a lot more doesn't mean you're getting a lot more done. Don't confuse movement with progress. My mother told me, she said, yeah, because you can run in place all the time and never get anywhere. So continue to strive, continue to have goals, continue to progress. Number 3, you'll never see a U-Haul behind a hearse. I'll say it again. You'll never see a U-Haul behind a hearse. I don't care how much money you make, you can't take it with you. And it's not how much you have, it's what you do with what you have. We all have different talents. Some of you will be doctors, some lawyers, some scientists, some educators, some nurses, some teachers. Yeah, okay. Some preachers. The most selfish thing you can do in this world is help someone else. Why is it selfish? Because the gratification, the goodness that comes to you, the good feeling that I get from helping others, nothing's better than that. Not jewelry, not big house I have, not the cars, but it's the joy. That's where the joy is, in helping others. That's where the success is. Finally, I pray that you put your slippers way under the bed tonight, so that when you wake up in the morning, you have to get on your knees to reach them. And while you're down there, say thank you for grace. Thank you for mercy. Thank you for understanding. Thank you for wisdom. Thank you for parents. Thank you for love. Thank you for kindness. Thank you for humility. Thank you for peace. Thank you for prosperity. Say thank you in advance for what's already yours. That's how I live my life. That's why I am, one of the reasons why I am today. Say thank you in advance for what is already yours. True desire in the heart for anything good is God's proof to you, sent beforehand to indicate that it's yours already. I'll say it again. True desire in the heart, that itch that you have, whatever it is you want to do, that thing that you want to do to help others and to grow and to make money, that desire, that itch, that's God's proof to you, sent beforehand already to indicate that it's yours. And anything you want good, you can have. So claim it. Work hard to get it. When you get it, reach back. Pull someone else up. Each one, teach one. Don't just aspire to make a living. Aspire to make a difference. Da imeli čas, da v meri, če že pogledate,
da se razmele. Vesel je takšen zelo navduhujoči govor in to je najgučo pred študenti teologije, ampak na posvetne šole. In to se tudi mi držimo, trdno našega Gospoda, zavipamo njemi. Gospod Jezus, hvala ti, da nas ti poživaš, da smo modri. Gospod dragi, da naj znamo šteti svoje dni. Gospod dragi, da znamo načrtovati, Gospod dragi, da imamo pogled obrnjene v bodočnost, da se gledamo na tebe. In Gospod dragi, to te resnično prosim za vsakega izmed nas. Na prvem mestu, da nam daš ti to gotovost, da znamo, da če ti priješ po nas, zdaj, jutro, da imamo mir v srci, ker znamo, ko se srečamo s tebov. In Gospod dragi, če što nemaš tega mira, te gotovosti, te prosim, Gospod, da delaš ti, da oblikuješ, da izgrajuješ in Gospod dragi, da ne daš mira, dokaj te gotovosti ne pridobimo. In Gospod dragi, potem celno naše življenje, vse, ko imamo, da smo ti zahvalni resnično za vsak blagoslov, šterega nam ti daješ. Da znamo s tem blagoslavljati naše bodoče generacije in to ne mislim samo v našoj družini, ampak širše, Gospod dragi. Da blagoslov, šterega sprejemamo mi, poteka od nas na mnoge druge. Amen. Amen.